Tuana si was nukewa. Damit niki mana kewa kadin kaksakin kat. Ikat kain mano si bibeta kaki silen sasya. Si bibeta matang niki kaslali nawin naklashan ki mabay si waslala. Lemsi liban nga ispelang naklin kom. Paklon singat ki molum. Betwiashan kewa damdalen kenar talikuyashan kewa. Dengan lip selawin kumin gasta ngan sige long la fagata koloman na kimasham sham nada sho kadin nakaгаtle fafashnamit. Well, and we come kaksakin kat tikin triskal. Ang ake spela pen pain kom shawloman. Ang ake spela pen pain mit nake walas Kosrae ke pelching. Pangan kas fototo kuna malap tikin. Kaksakin gat naknas ke umwigat misengean inwina Srui las na singat ke moulas kung gain orek maken chat panel singe nakalimila kung wigat yang oye pininse mo isas ka ben share live cast lasha click like met ke circle luman in wigat peta gain ke magatash ke makat yok nash ke ba kat karas na run chisas inda suk mulala singe awim naklasha awim danin cheers ke mashi was spoilala saving grace lalaba yok shibelash ke inda sham guna. It's not about your religion, it's about your relationship with God. And let me stirly pan we yang kadeta ka kemalutu chebe mash misingenge the metiget fashtemeta kadeusis ko kaluga on ngain kain awim danin cheers pagat kan fashtemet na bange ons kumat kameta inka in kashikat lem kometeya. Godamnar Srui ita bebe andar Srui cross amala. Bulo ginye. Mungkin Glomalap ke onzo ko makatip sila belange wag na sila Mr. Liban den gasla ngan gain akollah onzo ko aklugange Mr. Liban nak mas kasta ke pelsinge ay katlag le tasngen kulo malap na simtikin triskal kulo ke arulomin pel nagawa na inwela pe isilbe kalmuni shulalap lash ke ako wala lang kadil si pe na shish pelchinga kadingat na shil in kaksakan
we metlas nukewa mataka belgia pasalus ke pelsinga. Paing kom shauloman. God bless you. En go sarswayan. I los nukewa share the go be. Ntana get background na. Paing kom pe shauloman. Na share los nukewa may the go be long life casting in the future. Ka true malap gaslan mundakewa. Wana tigin treskali lakalan ngayon akyoke pe na masing relationship motives large upon in relateness in God through His Son Jesus Christ. And in kenigin mo ko fun. Son singa lakos for son ko shakalim. Jesus makay na pa in kenik. Baya mo. Wangin mwet kain som narun babay fintel. Naro. Ka true malap kaksakin kat ke. Pel si may sipel. Tel ka dinako lang na ke malutut na misingin eh. Inte ka purungo gas. Moulal. Wana ka kalmuniket lang gas sumna. Son singa likor sa kalimye. Ke gas Mary ka kalim sanctify them with your truth. Your word is your truth. Na bangay o yes may nakatinta pang relationship singa. Kati shusta kang anan ka nakataka. Broy kalim na kayo and commerce one at your own pace. Taka broy na sin God. Read the Kaslan. Men Kaslan makay na pa isla mo mata si makat nakay watch ket. Kat nakay wamat kuluk. Rome tolu long tolu. We all have sinned and we all have come short of the glory of God. I like such a God. Akketeyac kay siya through His living word. To get to the living word, masih make God in an error. But siya fat na siya Nicodemus. God ini shusteking on man God. There need to be a repentance. There need to be a 180-degree change of direction. Kadin ucap na get toko shalan God. Mata ke ako kwan toko shalan God. But Jesus Christ. Genesis nige Revelation. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. The Word became flesh and lived among us. Kaslan God. Pangako min na ke mo singe. Kat focus na ke masing ta sound of flock nan lame. Nara shit pa na ka. Inchit pakes makanikat. Kadin the sang kikiap lan fairline. Es Catholic relationship siya matiging tres kalim yun. It's not about religion. It's not about activities. It's not about all that external activities. It's about the internal transformation. Internal becoming like Jesus Christ in every aspects of our life. Pangasipasing. Kadin kain become like Him. Small mapatpat. Elak matalye kat nakay was set us apart, sanctify us. Kadin ka na kay or malan God. She got where penal shay natin God in the Old Testament. But church, body of Christ. Naragat kulong malap kaslan mat nagawa, metingas fok na tiginangan usi mat kay akolin matlas nga wala tigin treskal. Amas tigin damas helpat kulong malap tuwo na si was kawa matlalal fungi kulong na sinkat ke mullar akketeyac kulong malap ke kasinak kaya. Tamil Ringston na na tuwo kaksakin kat kisiya tututang sasya kulong malap. Daniel tuwo kaksakin kat papa ke mol nagawa ke siya pelin sasya kulong malap tuwo inge from Guam. Tamdal Kenya Charlie kum kulong malap kulong kaksakin kat ke mol wo large kaya tuwo na si was matiti mat nagawa in rumo kulong malap Kenya ay na iya mas okay bang okay kulo tamdal Srui Bruce tu wana si was pe kulo kaksakin kat kepel na kayo kulo malap tamdal Srui ita tu kaksakan al papa kat kewo sa kelen sa siya ke super ta kain long ke kasmol kulo malap pangin common team singan kulo kaksakin kat kepel singe nagat silpa ta ka akollah wi kumbena ta ka akollah in long kasmol. Amit chafla singan patigin Bruce
tamtal melin gulot tuwo kaksakin gat ke mular. Meto longol tolu, longol lit kors na longol alikos. Mariti machin na aflogon na pelo. Meto longol tolu, fast longol lit kors longol alikos. When na she was met di masab and met fershi. Kos met wishing gas. Kos when na kalya mash. Shalla fast la go and le a shishisla. Ke shin met mise e ke makalawi. In la masha pena wona lumo was lik and she was shishisla ke wishing gas e ke ma kuluk. Kulo malap kada alle in na fashingan na ke militism singing. The scribes and the Pharisees. Kung gulo man laptigin Bruce, na ito ka pa na sikum, manapay siya, lapay na pa in siya pa na sin God. Tila ko pa yok siya, in siya kay siya, pangayan siya ma tokosalan God aswe. Ela siya kay inner being large, heart, mind, and soul of a person. Papa na masap siya mayokin mit, agadin lang siya karin mit, kay in siya kay nga siya nangas. Kadin lang siya metalan na suwan, nagat lang siya sifen na metal ng luo, fasto ng kat na gangaw. Kat kilo malap ke artan, nagawa kilo malap ke me, nga nga skibilya tamlil. Norson na yun, kilo malap tamlil Norson from Dallas. Tigin Bruce, kung nangan Dallas area. Nagat kilo malap ke artan, nagawa kat kilo malap, nakmanash, kada flono na tigin na taga, uska din pa, MC got insegna fastnamne. Tigin treskal kum gulang malap ke pela. Ki kashalan gat klamalap ki Kashalan got. komispel wowo lasin kain awil kat laklin mwet no ma lasnge wiyasnge kay wa matagange. Riti for saf lasi matkarol. Tigin Bruce tamdan melin ngan anga me enganin siyak mayen ki kamatayang las ki kataga metiget pride tagana ki platform anna sikmasinge let there be one interpreter. Now metagan tram kun nag-scribe mga msinge sakwe barek de dari rol tigin Bruce. Kat Tamdan Trump melin kun ngan matchingen metiget taga kat alle confirmation apang. aw gasi matagangan washon gas Wusun cash. Nara kami ko nakrin mitas kay kaywa. Ngalengan kin la we have come to this realization la us mwet si morela confession sige saksing el el mole instantaneous lagi confession si lal galim do excellent in lema Siya umbaka may kuluga exactly el then we all in Wednesday then back pe mo baptized le uyema el deben na wala church kay da wish kin non ka relationship with Christ sing apohik na this kaya knowing Grace. Christ Amazing Christ grace. Nara, kikatram lang kun na Mr. Lipan, keep the major the major. Minor nga parelagat, matafosa. Molelasi pa katashkeng eh. Naglumalab sin kat, gusto ka, aleples ki, kikasalan kat la Mr. Lipan ang ganrela litis mat ka ki, duksap talongol, fasangal mi kat fala na met nga eh. Na met ki kate, mutawaek fala lehan, should be sis kon ngayon kain, Right. Kasi kat, awen naklar, vinarpeon ko uski, supaya magadim si Dalken, platform mo sa spell nukewa. Ara, onso ko nga, kamu mala siya, si Natal White siya okay. Stacy, dalik ko Okay. Stacy Swin. Swin. Swin.
Kaksakin God, kade mutawaek falein ta bange, nakimadutut si Marsha, metikila mislipan na da kain praile, siya ta kain ilasha, talk to di lalang anakilen kumtikin per, all the way from Texas, to open a shum klomalap, lang lash pena Yurum siya damda siya dalikan kaywa, wadin kalan. Ang kaksakin kumpe, damda ringstan na ina. Kifasi kumsiyangan kashikat, efisisakos, longolit kos, nikmet sang belan devil. Alena, tesis na kimatash kaya kadin, press on forward in Jesus' name. Masingay kadin tanang lantena utyak. Sidan valen na duguk. Pangimay takayafin, ash kasema takatanin naman, ke ak me, undermine ka mema. Napayan nga kulo malap ki sharing begi mga shurusan. Namistiliban belangan, misot na simkarin daw fastamit. Nila mute. Kail kulo na malap. Interest kail kulo malap ke aslan mit na kaywa. Kulo malap le foslu mataga sipe ushe inwayangun mataga me kesta pelo. Me ngasom kadata na ke proyo ke pelchinge. Pasay ke sham tanga kay fe malap nga ikade ini na proyo mit na kaywa. Atikin taga proy Paing ya kada si taga proy. Fakulon chinkat na kadin sipen na narrow purpose of life shilash singing. Ala ini na kadin narrow minded. May ta fela irishan kaya fat man narrow minded. Wanda met data mo. Narrow road so kung evin pay kadin na kadin narrow minded. Ini na pay kadin ukay na akoklan kat. Magay na relationship siya kaya narong Jesus Christ nga pa yok siya pa imit. Kat tekain have enough. Kat ini na kadin fully surrender man na kayo na sing God. Ngayon magay na pa kaya siya kadin matake oye singin. Fully committed na kaya akoklan God. Pang mas may akin chuwayel. Kat tekain ta akin chuwayel God.
Pangashapelan mo siya. The purpose of this life is to glorify God. Na kanin social events, kanin oyek, kafufulan fella siya, pangarim malay siya. Na panafos siya, akkalamiyak na. To put it into action, kadin lulap laltefo. Na kami, mo, ngasong mo ituwin siya, ngasong, it's not about our action, it's about what Jesus did on the cross. Yoksubegadin tagaliye o yes, we penafos siya tiginilusin, insias, pakatiliye met. Katagalia may luto siya mantea, from lot siya, ipako siya. When in siya gain, nage, kisya silala, offering silala. In siya label, elusi masima, way met. Kapin managawa ke butsinge. Finchaklan gada pa. Lipan keshipen casualan Jesus Christ len sang Nofon na fully commit. Mo lala na ke purpose of living si makatashkim siya. Not half enough. Tiye. Alen narrow-minded na ke oyalan God. Makain na. Parela scribe, Pharisees nga, tal become self-righteous in their own thought when they'll don't lack waklan God. Ang akom, kadin na pen. Kaya fulan fel, functions lan may ito, di pa mo ligat na. But the way we relate to Jesus Christ. Na, fella siya nga tewigat niya masing. When fella siya along siya, the broader road. Agat ka na kaya narrow road sa kong. Tasakta, impel na kayo. Katta ka lalfong iwan na lupil ka. Akalam ya kaya Jesus. Jesus came to seek to save the lost. Pagkatashkam siya. Pagkatalalfong niya. Pakalensap lasha. Kadinus gospel siya na do the ends of the world. With that being said, namnaskat proy like mitigat fast na meta, nakataga nagkamaliti luto to. We are proy. Olam kat flat na katala Srui kaksakin kakketeyac. Kung flat na, kung matayin ka siya, ngay tili mo na kayo. Insyan mat na kayo, nanaklan mat na kayo. La, billion long old mate, kung kainli every single one of them. Kung kain mwet la, ang chiven mat na kayo. Wangin makain mukla Yurum. Kat na kat alde Srui kaksakin kakketeyac. Kadipas na Yurum kakketeyac dala akwa gipela kadin taga. Ko min silpan na akes makinyagat kemapayalo. O kat na wangin katwan ako. Kung kat maul si fanalas. Kung katal Abraham, katal Isaac, katal Jacob. Kat sima managawa inga sa fela arsye niye. Managawa inga sa fela kung kainene kepong. Kung sam na managawa rekle. Ke kaslong, ke wala na lo. Ke lanmet metlo. Wangan mau pejuro. Kat Srui malalap. Ke pelje kung silpaw siya na siya skringet na room. Acknowledge kung ke pelje. La without you there's no life. God na ko. Kung ito na laskay siya. Kung narela tari mitigi kung rela. Inka siya ofel. The means of salvation. The redemptive work siya makumusya. Hala kyalim. Finchak siya na. Kaya na yung Jesus Christ. Main kat na kayo. Kat matkuluk. Kat fototula. Pangayin na si makumita tari. Kem mutawaek and fell. Kung narela tari kadin. Ngat na siyong kaksakin ko. Mitala. We're coming to you. Through your Son, Jesus Christ. Who is sitting at the right hand of God Father. El intercede ka dingin. El matlangulas. El makaya pa yung kenek. Nagkamawul. Agat kaksakin ko mitala. Fototula lars kat continue to come short.
kat mat kullu kat fototulen mana kayo okay siyan pakotin langkalang yoklum na siya si kom si po si pelching gatinget na siya siya na manas follow kat na kimapayalo mo kat fatan liye yang also na na yang ulit ka siya you in control of everything may siya ma sukati katin ka na relationship siya na manas ka na uslang na kayo siya na siya katin ka na kaya masimak akwaki siya toko siya lang ka katin isus tagang lang ka katin ka kaksakin ke oana Paing kadin alik kalam ke kat matalis lasing lang sikawul lang kalang lom o God na manas kat kadin flok na room ke palsing takana ke foundation si mama ke atari fin shaksin ke wan na tum Jesus Christ layla in the religion or relationship las kai sinasum by nation shish wolacna mole bay Arkat na rumpang na sim kaksakin kom fakta kulo malap ke ne fototole lash inland na kayo o kung continue to provide na siya na lashing pang na kayo arkat ke ispelching fakulo malap na sim da ke siya ulash at tiknatas kat kulo malap ke siya ulash kat kulo malap ke kawak lash kat kulo malap ke physical fitness lash Nike financial needs magum continue to meet blessings after blessings every day. Kat kulo ke mamongonas yen matalas nien kasas las kan nuk kamana kayo magadis. Kat ita la mana kayo wange kum kasagat ke kum provide. Agat tang na siyong kaya fe malap na mana sukat na ditikat katin steward di mana kayo wange. Katin niyang in kasa toko siya long fin felching. In kasa krik commission si makalamik ke gospel meto fos long sapta long lago fos singa lago nga longo. Kadin fakak pang wolong. Kat flatena without you there's no life. Kadin na kumimpel na kayo. Agat siya pang na siyong kaya fe malap proy katlik natas tiksir natas tik fos natas. Nina papa Mwet ko lash na kayo ke local, state, national government lash we leaders lash from get church. Taka din ala taka na room ito na pay or malum. Your purposes, your promises. Kadin ala kalim ke lame. Your works and your ways. Kadin kalim ke. Kat fatna wangan mat ka nitigot siya ngon lumin kat kay siya. Rashid Bakas makinyagat la na inchi fiba arshi shusta ke ngon siya when akalamia ke son sapta toli fostoli na gilmekos. Jesus sifena la kalamina siya Nicodemus. Truly I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kat na kumagat tatena. Ak freshing siya tagadin folok ni ke mapayalom ke pelching. Alle posle fosyak lan fela ingin. Kat sumnigi mapayalom or kat tang na siyum na manas pakten yoklom langkalang yoklom in the doing we got kai siya flogging kat na Yurum metigi pacl kat flatten awen na langkalang pakten yoklom magat kalim ke kashatlal Saul na Damascus supernatural power lom ke siya bin pakten yoklom kum ikalla len two they should be persecuted church munun Christ and folla kakak pengmo na sin Jews and Gentiles alike kadinakula taka syungkat mo siya taka dinakula hakula na ke flok lan lem argat pang na siyong kaksakin ko makafta na long proy lash kat proy pegamet lash na gayo masyam tayo asur lalos kesabin pang flight magum Paing ke Michelle clash ke belching na manas silba ke smakin yigat kai sie la Yurum wang in misha kesben chisel daga misha ke makulik na kayo el molya ke lenaktol
Akalim na shir, akes makinyika nukewa siya lola. Matafin fella siya la ina na pay kadinta ka nagyawalay lalong. Oana John 3:16 akalim. Katfatan na kumitay ni na lash kum alle kalim ke kum na akketeyac. Ragat pang nasyum proy beke met lash mamta ke manas lalos ke belching. La Yurum kum pa master of healer. Wangan mau pa Yurum. Kum topuk proy. Inoy lang shalom. Na manas pengkat akketeyac kay siya ke manas lash. Ukatlan na yok ginagawa. Kataga na kaya masima. Gospel luke kalimye. Kaya sapta singalya for singaw. Jesus came to seek to save the lost. Elda kayo sokak. Kaya mo lalaman na kayo. Matkuluk na kayo. Kat na kayo. Matkuluk. Kat kulo malak din kanagin mo. Lak frasashin siyas kapal singa. Tagarin flok na room. When pakatan yok na siya sol. Flokin kat kapal singa kat flatan long proy lash. Na manas. Ace kat. Ak frashin siyas. Kat Srui kaksakin gom kaya na kayo. Tiyamal na pain proy kaya. Met lash na kayo. Met na kayo fin fella siya. Tako na siwasya. Akes makanyakat. Taka dinako la when na friction ni mekos. Keep their lamp burning. Son of Lokman Lamb Jesus Christ. Kat proy kaksakin gom kainin Jesus siya mitlang lash. Amen. Amen. Ay kat kino malap kaya proy lan mat na kayo wakipal siya. Kat taka yung siya fresh na mit na kaya yamay na nakfresh siya ko. Tamitigi na takam tak kaya context ka mema nga siya flong na pala na siya. Tingin triskal lan taka na kat fresh na mit na kaya may pitiyo. Kilo malap. Aglamalap, lemistilipan. Siya si pelas makataga na yenengi nga ba. Indaga wiowos prae. Kaskeon. Inge was per. Stakluk. Kikasa lowos. Pakumusak kalamye kikata fos makusisingan. Katya taga inuti kos makayana kos inuti kat pe. Maasinga kat collaboratively. Taga ni prae. Fos si manin nakumana. Nagiya urik magayin chat panel la. Kadin taga ni. So kaya saksing la sa fastikun lem. Kat masifan na in Christ. Napanangan pain kos na kayo ama. Taga wikat nga. Kos tip sila kasi in prae sila lemistili paningin na nga. Power of prayer. Ala na fuko ko na ba eh. Nga si fe na nga kain metloke o yesing. Nga siman sila Mr. Liban. Kima pes ma. Katapela ko may kufla. Confrontiye. Ta kum ta pray ke mayen. Kum kaben sikin confrontiye. De kum dele akakain le. Na kum ta pray kine ekek len kenika. Sima nga loto ilay kaya Mr. Liban. Kita kanilash kaya pa. Ke ananaya si lucia ka. Ngon matal si malemel ulela kenge. Ilyak na your old Peter. Then gan rala discernment si inga nakalimila. Ananaya si kikiya. I mean, matalas kelia o yasi ngavin takana yurukom. Yala kashakat. Masito ko ba? Pide siya nange aspepel si ma. El fale na mo. El lulia met ma an pekenike a. Nadal ko ile. Si kelia kalan rek malan gata. Inu si discernment katin diye. Pel ma ar deceitful ek schema da kain kia pekatle a. Ngon lan gat. Pacl misilipan el daga bray. Collaboratively kos we got pray genge. Nga kung tinin ang tasano in matan yena kataka takler a pray meeting lasha. Kat Sabbath every day. Napanang kasing na siya mga faktil na misilipan na nga. Kumli, siya yafko algalalkos. Siya dahil siya rekfinan Kosrae. Sa perle na yok siya dark cloud siya siya finan Kosrae. Den na safla. Famous walkout siya siya.
Jätto ingo litkosta konna musienge wange nekleki oyelan metlas Kosrae. Fong lasha tena ekle. So what vindelik sintu moilkitik sintik. So what? Emulielen en Kosrae. E wat te gani pas kita liknatasha. Akkei edify. Konfinlie kata ne makalaklak ne. Why do we have to go that far? Kung di mas ngan gat kemet nge. Ngay talang along yan siya lowos kakos. Tas the man pay si makataskeo. E ang nge. In the last 40 years, pange o yes. Kakak sila lem ni silipan na. Kamarali kimante. Takakot fatuye matan lem ki Henry. Kamarali ki Tuesday. Kat fatuye matan lem ki Henry. Ka Wednesday. Ka Friday. Why? Sikat kiepo. Kademule la fakatalik natas ki kain o yema ka display. Yema tandalik natas nge. Esaf lang o yesing nge. Naraki elakataye fosima digin merkelese ke chon singal itkos ngen. Orek malas pa kadin rek makin kaslan kata. In sanctify gadi. Na fact mga lang sinalom. You can continue living the way you are. Dasak tashiking it ang liye. Muku pampas nge rek nge. Nga relaligikom. So what? Kumin relaligia. Kung kate kaya mo si mamanasan. Orela ko sinasking. O yesifan na vasnamit. Pangay makastan ka at ako nuti ka ta. Na panangara pangay foto lalas in the last 40 years. Kat inin and fulok kimas was spoilan kat ma. Takake 1852 na vinen ko Kosrae. Orek mo kastan ka at vasnamit. Wangan to laki masing kat finrapay. Nakatfinda kasi vena senpe po ima. Suki na pork peril ki makatash kaya kadit nakpeng bagiyakat. We will suffer great loss. We will suffer great loss. Kung sa bagay samsam laga tasakta, te pang ilyala ka. Ilyala ka pa, mas pailan ka ata, in fact yakle. Ngatit kan ka ice cream. Having said that, nausi unsa ko nga, in kasi ka tinvest na mit, malan matwiyas nga, walang pinan melim. Alang si kaske unsa ko nga, kadis bila na, lo sinful was, fast na mit. En melim ba si, en malang si ngalan, utao, ngati wiwalang, nga Nofon, nga kaksakin long. Dakom dahil sa ngayon lagi fakla ko, and then,
Tingin ng gulo malap ke Tram ini cash lang alali na paela. Nga wala tingin kalin akalamila. One up pala akalamil. It needs to be said just like it is written. Nangali mo pakot ng yokwan kat patago ke tram sila tingin kalin kadinas makla. May gatero for the last 40 years matinakin siya God. Panga ngal purungo na pakotin langklan yoklan kat pasang ko si ma el rep makin nakas makin yakat na kayo. Why not force si ma tigin po siya likiyac pekat tamlil siya wears likiyac ke Ephesus mga na phone na ito ka Ryan kapasya may na ganito ka kasi na info na kimapayalan ka. Si back yoki me oya mga legal tamang tingin triskal kanina lito la nga si Ven nga mito la siya to kismen back the yok man God in aki ang in master tingin triskal for the last since 2012 13 years yeah si Ben ama back the yok man God ikes na siya ng fulok na kimapayalal nga to falyang ilmtak na pwenya ken pelcha na to kanim sing ali na pay genuine preaching genuine nanaklan kulacnsap sing na sin Kosrae la wangan compromise ke parang ngan kun na wangan fake ke wangan compromise wangan rek manasin mwet ke ang long siya it's genuine ngamata ke military yellow we got I see good leaders I see fake leaders na tagal na ke mas mayokshbe meta na ashpe ke masing Ashpeke masing la ash met leaders shanging in fact mapayalan God. Ash leaders mat do strong compromise. That's the distinction. Now some mile academy being that's the kind of thing that I really want go after. When pachijil the gang mapay masiwos pa muli katla. Kati na keliti sila likaya na kel ano na ya safari. Online God patati ke saptalu. Like persecuted with kulacnsap ngan. Okay, ben online God panels tal to firmly proclaim the gospel. Tal then sway back in fit the narrative they want to hear. Or they'll stand firmly and proclaim. Mas mapayimit. Nagatli sin si ma reclaim it ke me church pam siyan yan siyan dal kakanayan siyan. Akketeyac pagkaliti sila tigin triskal nila may ngan mo minusin na rin God. Don't get obligated to bring something to insyom kay ngan kumusin na kay cash. Kalim na pala los tina hingan kun dal tina usin na phone na kay akwak siya ma church hockey tari kay force cash mit ma iltram kun. Kaya kan me wine in cielos. One in cielos ke. Nangalong kasi may samprap sila tiki na tala. In ciel na phone na ba? Taga na ke masiwos pa silang God. When we cannot do it half-hearted. Katikan tafaluo ke masing. Especially at the leadership level. Kat committed tayo na, narrow-minded tayo na, katasong na yung kasaw, Chisha the guy molalamit nagawa. That's the same attitude. Sense of urgency in two kemasiwas mapay. Na isip kalwin yung EPS ke composition ke 1988 ifan na yokchi mata shalik metlas for a long time. Katli outcome, katli may consequences for the last
since 1988 nage 2025 nage oye she kaya na there's still self-glory, self-righteous, if I ingan get na kasing na sin kata wala ka din usi hinta usi self-glory she na ito ka nagamilit na it's the same thing ne mata singe sang Nofon na may sang na sin kat it's the same concept if in gatli mana pa sila kat arama na sin kat kakatara na may na akin suwi kat kasi when na mafakit niyan siya the purpose should be mo singe baka din glorify God kat titagam time self-glory sukin mauna siya mo katara weapon na Jesus Christ kadin som inmo na sin matiyay he left all his glory to put every single person ahead of him kat si Van makin lang siya na ito ka na si kumpe kadin kalam kaya masing lang siya pa ina na inus God mat nagawa if inas lang siya kadat tero matig interest ka fakkikalak na o kadat alaliin na pa isipin ako klan God kadat di na matal makatarang we're not being sanctified nagkaklansap siya o may pa na guarantee mo may pa na I'm assuming may pa na ma-arakalak ngan pa ito yung kesyan niya taga own. Now we need to stop this. For the last 40 years, compared to the next 40 years, we really need to come back to the foundation. Fall kikiyabin mo. Now when I force him udaga si Bruce, lakas wanain ala sharon mo main siya. Nanala, sisistake, oya na kuluk. Jesus Christ, God Sivana, elos liang, pangishin chin chin. Katika intaga wana safaria, ananaya safaria. Talkikiapi, or malan God, fake, hypocrisy. Talmi siya, on the spot. Nakachiba tagagik lutude. Kepel ching udaga kadin si bata ka long kasnan kat kadin flock na gemakbay lan pang aldangan mo likat. Now with that being said, kada ka nage me kadin na context may usi me tigat fact na ke malutiyo kada liga context singe so mo si read la proida na ka akketeyac to inak yok ye pena na pa pena misengin gospel alu sie fos alle kalim kaya pang luksap ta singalya fosingaw lakal niyang when natin may elta kain shuk and molila mitchatala when natin may elta kain shuk and molila mitchatala mashatala may nakay wafel Wang sieshes suos. When na din kat makay na patakal na fingat di sim laluk na saptalong lakos pag gospel laluk ko. El sim na ke machibang Theophilus the oya na kay walor makun el sum research el isin mat maliel Jesus Christ. He was not a disciple ko much sapsi. Out of those, the some is shook or researching and it very takta sipang elora research lala deep alles sokak na pa el fata ka simus na sin machipang Theophilus. Naro malakyalang niya wana yoto mo litolu for singalit ko rakyalang inspired by the Holy Spirit. The aru lang yan sumpakanak lensimus na sin machipang Theophilus nga tagapan na siya na kumusing the relevancy lang gospel lalu el panapas mo sila mariche kaya or masaptal may ko fosin na ketsingal siya. Nara wanan katakata na wan pasasi fan el pas mo sila bukin urat mo. Look. Nara katagal diye buksing
Paing wo ke Jesus Christ masim na siya akal la Jesus il pamitlang. Nashin met Israel we nagrekla wala lake. Lale simus kaya lempena fos si mga ridepienga me sapta singalyo fos singaw. Jesus dagan mulala. Main pelchinge efingatli lutilan scribes, Pharisee, teachers of the law oana matchayangan. Elos fat mo kumkain uchat na ketoksalan God. If you are related to Abraham, kumakos masapal Moses. Dito nakikiap si Pangan. It's been a while. Matlitilan Pharisees kascribe nga Pangan message laldal. O unam kain Nofon na expect alita message ko toksalan katching men matpalang efsomon. Yar shipel toksalan katching ito. So to get in there, kumkain Evin kum metlal Abraham, descendant of Abraham, o kum kain uchat na kya. Ka evin kum makos masapal Moses, kum kain ilyak na kya toksalan katching. Chijil daga. Tama sa dahil. Sa dahil na sa dahil. Medon may first long uli ngan ready in usik tekshit. Kel sumara litilal. Medon may first long uli. Long uli akalamyang. Mafat na siwas la moli na lowos inarama lang silan God. Fintia woli ki molan met liti masab e met Pharisees kos fatia kay nilyan na ketok silan God. Their righteousness need to exceed that of the Pharisees and the scribe. Righteousness wal dala dal tuwe ke being the descendant of Abraham, ko akos dang nagamasapal Moses. Now, in other words, they've been preaching a wrong message for a long time. Na chisha ildaga in unwind niya likiyac man. Na if ingat liye saptan megos na gate course, Sermon of the Mount on the Mount, kumaliye. Enta ke fos megos fale, main siyo blessings may taga ke toksalan kat nga. Kadina ko some backtrack ye liliti la Jesus Christ ngan. Compare na kaya oye si ma lukal daga samsam kinya. Jesus si fenam mutawaek sapta longo fara mait ngan daga. Where did you get the authority? Kishin chiyaki. Futodo yang nan som na kaya me shaksi na pang. The scribes, Pharisees, with chief priests. Chief priests, lan may Jews, Messiah siya ma, with palang proclaim ke Old Testament. El taga fa mga apa Messiah siya. Atal mo madikong. Because they were not looking at the suffering Messiah. Siya ay siya likiyac, beke sapta lamang lamang tolo. Messiah siya nga ka-sufferment na ilfa glorified. Na ipapangan misinterpretation sila weng bena even kung makitisantan na Abraham kung kung uke masap. It's been going for a while. Na chisel daga in actuosya. Para yo burden utakot na siyuntel nga. If you got some day issue lang scribe nga na Elos so nami head to the commandments too. That led too much to it. Add too much to it. Elos tina mol kun pe. Awan tayo the truth of the meaning of the word of God. Tayo na masya. The spiritual element siya akwat ma utaga ke Old Testament na. Wangan leke taga wanayin Kumanan ramashing, kumanan ramashing, kumanan mulkin mashing, kumanan ushe mashing. Kal la oye. Oret makin katatakal dikin na kemariching witos from kinyak matan me wito lang. Lalo sum la pe malalos ngan lagelos.
may cash up lalos nga dal rapi widows nga. Kung ne vinga put it to the lower shelf kading kalam kemang ito na we're seeing it in the church today. We're seeing everything that Jesus is telling against the scribes, the Pharisees, in protect the common people. Nga kung ba common people? Jesus is the a self-righteousness nga takane elos add up mga they make the plate so heavy. It's a burden. Our Jesus bring it. My yoke is light. Somniki lutut kikiap nan mwet nga. Somniki. Elos saramanga, elos niki na melang siya mga usin. They put too much, add too much to it. But I'll take a molk. May yashi pang look at the last 40 years. Even pa bangan na diyan ang dagan na kaya. Masima lukel so much like a sapta singa ya for singa wing. Katina ang dagan na king kenek so one. Jesus came to seek to save the lost. Na pang pakotin yok man God. Kadin compare o yema me scribes. Matliang masa, matsimasa. Nake Pharisees nga. Some of the Pharisees were scribes. Naro, elos liang o yem, that elos pa leaders ke me masap ngan, elos representing we been 70 members ke council, Senate Trin, they were in control. Masap ngan dal fat na sin mwet ngan, elos in follow, elos tepen nam takya. Na ito ka na sikum ka din kalam ke me o yesing ito na manahilya pa may common Jews ngan matake for a long time na kesben pak ng yoklan kat masaya si ma-proclaim ya kin the Old Testament the nakchiwoshi whether in flok na ke the spiritual element the aspect manelos me externally very conscious talke tantana material stuff in other words patantake mapan masap shidbe me descendants mangan sacrificial system siya talaga batok na masaya siya taga fact mo you don't need to because when I go die on the cross pang o yan na kayo fulfillment siya by that kalim niya me duty like Sermon of the Mountain dahil kufnan pen koneki kat kalim pen shidbe na flok niya son saptatolo Nicodemus may na siya like masap dahil kufnan shukya spiritual aspect kaya me like toksalan katsin talita at toksalan katsin taga traktalite na liye the spiritual la toksalan katsin nga issues take ang online kat pa when a Jeremiah la kalimitar that's much like in siyon in si form in siyon na likiyac masap talite na liye pe o yang adal mo dal siya like masap man ka. They did not see the spiritual element. Jeremiah lakalim ya Jeremiah sapta tolmul siya foston mul siya nga tolmul akov. Le tesil bas mosla masa ba kay yoda las mosla in siya. That's a spiritual aspect. It's not the outside, it's the inside. Na vingat din nagya fosima tigin pujel likiyac. They were so consumed on the external look. But Jesus Christ eldaga manil dala met nagawaf totula met nagawanan si besusla nagatoka siya silang kat niya ngon man kadinilya ak molye katya kesben machi matay teke cardin na fiden Adam and Eve taltisopet nganalos misya siya na misya farne ke ausing even kom de forlaulya klal from the Jesus Christ siya nganasingan siya na misya para Jesus are going to seek to save the lost. Met na kayo wafela lost unless you are born again in Jesus Christ. Kaya ngan God through Jesus Christ. Why not Jesus la kalaminan? E parang context siya may tagay kadin som na ke marichinge ngawsi marichinge ridala we got proyela kaya nagat akketeyac toto. Pagka kuno konsinga. Metiga data kara machinga na ngawsi la tigin trust ka data usipe context may na fracture na kadin kalam na pala Luke
when a teacher lakkalamel, they're going to seek to sift the laws. The spiritual element, you by Yokshape made a canon, she by Shustakan on God. We go last 40 years, if you got in, I'm talking machine, Paragat the come saying, Metan she by smoke the flock, no came up by. If you were in the last 40 years, because one, two, na someone matching and fire. The if you got not watch it, misaligned matching and one a teacher, the not fair, misaligned machine, common people. We need to go back to the foundation. What cross, but Jesus Christ. So with that being said, there was a litigation and fact na after akollah like Mwe Read, a bro like Mwe Read. You can trust ka news ko may like pelching kon fact na met in KahsInKol kulomalap. Istiliban kulomalap katashi ke luklong boy Kadari ke luklong na Mwe Read kyang ligasingen tolu ko gas. Ang may got fire. Ang mi fact na met. Especially nga siya ka pa likiyac met tigim lututsinge ana ke makalamingan. Na nikifas mo dit ko kyang ngan Chisel me anen tapokla dari trap lu model relangan religious leaders ngan. Siya again undermine ye authority lalan. Na siya pa Roman taxation ne. Na pa me said at sis ngan delita mo kayo Genesis Exodus 50 cause oikiak Deuteronomy na kalman ba resurrection wangen ge. Nara pa del Mr. Marcus action sa kuma katalal fung igeng Elos na lal fung ige mise mauliak singe. Na pangasima nga kum efin de lal fung ige kat completely missed the mark. Katalu ke Srui mayen ke calendar si mafakyak nge Srui si pal mauliak keng. Na panang superiority silang lemwe. Shakpena da ka apply na gimakadeta ka na kenge. Na ensi mataka pa na kishidel marek Kosrae ka mama katash kene ke politician lash misinge ka mutash in church nge ba nge pork barrel singe. Katang sinakilin yakat. Kat ke meden sapis na siyesh. Na kumshamsham kintari na ke mamtawak taka na siyesh nge in kalem ke la na pa si katarong La mula si ko kataka inda kanchi ke Facebook ngat mali yang apang So maluto singa taka na siya sin kain deksina kaya kat nagi in uskatan ke maswas pa singe nagi standard plan Jesus Christ namo metaka be akademi nagi katin masingan ngale look forward nagi luti silongan na nagi me katarama Bible atena fakka dinara kataro kada suffer great loss ke ensingan aku la malap ke makatagam tayang na kenuti kata nga etay flow not pala na assume ke mama kumbraiken paganek kadila no in ko ige in the ka tafa na siya misyengian akna swash na med kula malap Tiging kung kulong malap, as always, kulong malap ke may literary context kumisingan in akketeyac. Nakadefart na made mo na makalamingan. Kata usye mariche, namnas wiya, kata riti, metiging usye, pangisife last na misinga, inchiba, sang Nofon Yurum. Sang Nofon Yurum. Give your all. Nakatagal na ke Mwe Read pangan. Tagal ke me Luke sapta ang sapta longol. Fosangan me na ke Luke longol siya fosakos. Pangan Mwe Read Luke longol. Fosangan me na ke Luke longol siya fosakos. Na fos angan me ke Luke longol la par sosne. Katritim takin chengan. Kemay da nagay walong, siya si fat na sinmay tamalutlut. Kawas karnan kawas siyang likiyac liti masapo. Siya lang siya for nukum nuklelos lalos. Away apit
waya but the may tain Paing los akfalatilos kenien kakao. Shulela nien matafalat in iwan longog yen mawo emet in bel in gafa. Shalong shina kia pakatin masya pushe lom shelos. Tar yelos verlenken proileles lalos. Kai na shelos ay faulen ope. Takatsom na ke saptalongol siya fosin na ke akos. Chishe duni elie ke met kashapilos sang mesang lalos na inyen esenimani in temple. Eloya pelie siya kadin mas sharulen na sakarap sang luo shen shasha. El fact nga fat na siwos kadin mas senge el sang yok tiki met shaya na kayo. When met shaya elos sang ke mayolya ke may kashaplalos. Ael el fin na sakarap ael sang Nofon ma karingen mo lala. Kat kulo malap ke mariche wana nga kalamia. That's all mean women na kaywa kat kaywa proy like na katko akketeyac. Kat proy kat flat na kat alda shui malap kaksakin ko. Kat liye Mwe Read long Mwe Read kat liye la met ko nga elos oran along silalos. I think kat liye na ke matayin katin masing el daga sang Nofon marshal. Namnas katin compare and contrast si. Kerap malan nganin ko o yeshi waslom na ke o ya matena nakfashiyak. Diti kat o yang kaywa. Paing kat katin de long magay na katin mol kan. Oana matayin katin masing el lalalfungi ko. El sang Nofon na marshal. El denayalalo. Kat kulo kaksakin ko. Kenin chishe semetang ulas. Amen. Kachil bana ushe sifea. Sang Nofon ma Yurum. Sang Nofon ma Yurum. Katiche katin context ke me malutu chinga luk silbe me tingin kreskal drak yokye. Nakat krita la maricha. Tako ke fosangal mekos. Ke saptalongol, kapin saptalongol, kapas na ke me matan saptalongol siya katlela siya sa warningi matamalut talingan na ke oyalan scribe mat lutut masa kana ke Pharisees ngan nakatagal liye el matayin siya liye pa matayin siya ngan katin mas siya compare na sin mwet siya as masana mas mwet kasap na ke matayin buito siya ngan la mwet ngan sang malala yorolos ngan na ke kulacnsap na ke temple ngan la matayin siya ngan el sang Nofon na ma yorol ma as yorola nakat kakasin na solo ma siya ngan tana el warning ni fosangan mekos fashiongan mataman tutut ngan in turn niki matuti masak ngan warning na yok pang na igataga liye contrast siya met kashap ne katin mas sa kashap siya na ke may sang lalo so na siya taga fama give your all ke kashmerikia nakadata ka liye na ke oye shima tikin trust ke from no dia ke mantea ipakos ke kain apple kadilin she wo she apple man apple el me attitude lal in shiel taka us masima issues la she metlan kosonata la we me mano shika ikwa shima wo met fatting chef ma wo met ke masang lalan sang na singkat. I think that compare na ke martial kain wana len
Mtana ni mana falya nga lusla na shell. Na paeta ka role pekatin diela oyen insien meta na ke akwaklan ortmalan God by share your relationship na sin God. Shaften malitio na kadin kalam kala di pan katel rekomle malal pa manusingan malal pa momong na kewa. So therefore, give everything back to where it belongs. Sang malal siya, sang malankat. From the dust of the crown, he formed a man and he bread the bread of life. Kada liya mga may reaching na kaya may sang silang widow singin na fin traka ba kadin flock le tala malankat pa managawa masyo. Now it'll be when she was in a shikum kadin rela offering singin through what Jesus did on the cross. Kadin may kain siya na God. In wangin makatruk ya kat sang Nofon malankat na technically speaking, really it's not the money issues that really got it after. O insiyo. Pangito ko sa langkat siya. Insiyo. Mata ka insiyo. Finne. Kumusta insiyo taka. One insiyo kaya, forget it. It's not what you bring. It's your thought process, attitude, neke insiyo min connect na kaya. We're gonna put that up front kadin taga diye. Likiyac lan motorek ma. Diang masap nga. Akya oye si ma. Ito ka na kaya insyan ma ito. Fanyang na kaya force si matikin pushe lusi ka liye kaya meto. Meto long ikache likiya. Long tolu, long likos na kaya long lalikos. Meto long likos. Force Metodon tolu, faston likos long lalikos, sisakluk. When as you was met the masap, scribes, and met Pharisees, kos met wusin kes, kos wana kalya ma, sholala farfatlako, o enle, o sisista ke shin met minse, ke ma kalawi. Ilya in la mashe pena una lomo was look or insio was shishana ke wushin kes ke ma kuluk. Latakam tak riti than a warning shapen about takam tak ke maluk chilash. In compliment he forced simataga ke gospel al metal long told you. Warning nga ito ka na si kum ka din ito ka na ke lower chef kumising at na and na shikin in nom shen shish machine. With Pharisees nga add to the plate. Scribe nga add too much to the plate and they're not even living it. Nara Jesus fan adagan warning him with laling with disciples laling. With tamalutut laling. El dal add to the plate. Mishing nga comparing, we're not adding we take away. We're not preaching it fully. We're not coming to what for sitting in Megillah likos. Wana ka din likiyac ng gada, katantana ke loss. Wana ka din mata na ke yalan fell. Kat matana ke liti sa tao. Kat kenam tana urit malasin may ito. When katina liya mga phone na si mata kat Jesus is warning him at taran. Taran kum te liki kain mitsing. May wusing kes pangi. Laka alaw. Oin sielo sisis na raf. Kat liya na kain mitsing pataka lang siya. Forgan, mapakantin mo ito. Nukyang. Matain kaksakan lowos.
pas na che elos mata ke sia falat ain sia los wang na ke pakotin langlang yoklan God sige di o yesing chi je si fan ke matawa jan saptalong ulfara li la mangan tu yaklan mangan si fan na questioni authority law al da gang mangan etatari mang elos pataga tal self righteousness sipan legalistic elos taga sifenare mga rela masap nge mo ashu wasla dal sifen ara liti lalos ngayon taga ange if ngum tingnan dile prem komra masaplan Moses kumewi na ke tokoshalan ka tokoshalan me lame chisel taga mo in na kon come through it the way God established it nalle kalne me makay na pa inkenik so may usi mo no patpetching kat kalne ke masingen the litiki focus la como ba litiki ki rep malan met litiki ki masap nga katam ta critique for sangan maker ke may ta na kay long cheese sel fat na sin met tamalutlut ko karnin ko siyang liki met ti masap na me warning siya to alle kalne ke metalong to li fasong ni ko lang ko tikin pusel siya usin ke sin siya los wan lako na par mange Jesus ke siben pakon yoklan kat na la Jesus na sin mutamalit ngelane ko karnin ko siyang liki metuti masapo siya lang siya 44 nukum nuk loylos lalos waya pe tamayin pangalos akfalachilos kenyan kaka los lang siya for my likiyac milos nukumo na may tayin pangalos akfalachilos kenyan kaka self-glory, self-righteousness, self-glory, legalistic yan na kayo wadal establish may tayin kaksakan na los yapang Jesus sifen metigilas om na fin saksine el fact karin ko di ko siyang liki scribe matliang masap nga paano nga o ya dalang siya kalke mata niya yellows at flaculos now I'm telling you even kumatayin siya long matching ito la kumtina fact la power gelin nom Henry shesh kapay oreke o ya molan met ko sa mi siya na you're blind complying to it when ngali kung meno even di pa nili kung di pa masikyan kading kan kolonos kan machingan but siya lakang siya svena bakalan mo met ma kain akflatche kolos met ma kain pain in kaksakin ya kolos kading kan oyan kading kan machingan elo sulela niyan matafalat iwen longok yen mawo emet inpel in kafa long machingan long namnas long sulela niyan matafalat iniwen longok yen mawo emet inpel in kafa the best keperin kafa. El dal na te shokye kaslan God, dal ekol la kaslan God to their righteous, self-righteous ways, o dal shuktan matake and wo matawe keperin kafa. Chikinon ka ipsingan. Katin likiyac wakon God ke Henry ke Wednesday ke Henry katin ay nganing sumon mga ni pening kafa na kat sumatay met ingan ka
skin lang kay oyesingen pasim nang bachi la kalameng Why gat pai tu yak liti kastan gan sanctify them with your truth. Your word is your truth. Inakaye met nakaye walash kusai. Agatinaro. Katinaro oyama akademia. Ne perin kafana gat sumaday met. Wang ning ang naskatiniti kastan gan. Apel mga nakatsong. Na siya fan nga ba na siya tiging tres ka nga liye ka o yesing nga. Kat tinak fon niya masyalan ka nga. Kat esta kastan ka man kat tinaliti. Apel ma order kapel ma kafanger kat sumatay meta. Tangetang niya meta. Mga tiging ko mo may fan siya nga. Nasin mat kusaya papeling Christmas laso. Katetak sumatay meta ang tali meta. Man me pangay katinak flatia kat. May sang bakanten. Or throughout the year, we're reluctant to preach the word. The gospel of Jesus Christ. Why nga siya ka din taga, actually siya may taman, Jesus na follow ako. Pero in Christmas na katso. Siya actually siya mga malpractice nga katliye. O wangin matuyakin akalim yamang. Last 40 years katliye 88. Siya actually siya mga. Nanganta ka mta musta kesipen may tasyangin tuyakin actually siya. Patatyang nage o yes machisya taga nage. Itakyang kalan nagaway pakachiven. Na even kung mawumit Christian siya, followers of Christ, kung nagaway kasyaw pa-operate kumuan. Ngon lang kat papain kumuan. When na pita. When na matalal fumuelan nga. Na even kung reluctant in actually siya mga, na you better recheck. Recheck the compensation. Biyan siya kung may na pa sila may susta ka ngon kat kung isusiyang nag-akwaklan mo ito. May divin akwaklan ngon matal, ewan masuk kung may kumali ilyakin. Kikiyap, mol kikiyap, may divin kat mol kikiyap, kadami siya, wala na safari, hananaya si kaya. El talta ka in fake akwaklan God. Tanapangan masikya ko. Nang fact na pa na o yes yung mga liyan na kaya force yung mga reading sulala niyan matafalat inland longo yen wo emet in belin kafa. Siya lang siya for nuklelis lalos. Waya peta may tayong pangalos. Akfalat yulos kaniyan kakao. Sulala niyan matafalat in iwen longo yen ma wo emet in belin kafa. Siya lang siya nakiya pakatin mas pushe lom shelos. Vingat liya oya siya scribe in bel siya widows nga diang masap nga dahil som 40 masap nga na siya widows nga ang tel kakanan lom wogon kakanan lom delan komentar ba may karaplos kan sang na kaya akwak nga pangalitilan scribe nga in bel siya dahil som pushe la magkaraplan widows nga. Where makin akwaklan ka manipulate mga safla money nga sumniralos magkarap nga sumniralos long scribe nga
Ni dalgi nukluk yang fraud from again kakangin akfletjegel in panya kelos akfletjegelos. Elos kem dake sjaflet kebelin kafang. En dat putsela manilan widos nge. Jesus Christ siven al fat na si matamal taran ko liki kain machi. Taran ko liki kain machi. Karan ko was liki kain machi. Tari elos fulanken proileles lalos. Kain aselos o efa arula na uppe. Kain aselos e arula na uppe. Elos langse alu proileles. In other words, wangan in cielos kema akuklan God. Men na laka makain. Wangan ingan ke. Wangan. Komni tututang na kayo wang alalal fung yung evin komni concept si tigin tres ka lang alalal fung yung mo evin ita kyang il pasta devon chak la lang na salu tututang na gawa devon chak. I have no doubt of that. I have no doubt. Manilitay urgency si makatash kyang. We've been preaching the wrong message for a long time, just like the scribes. Fin ko malale prem, fin ko mara masaplan Moses, kome wi na kya toko shai singe, chijel daga mo, kome ina on si bay shusta ka ngan man God. Belcho mi shusta ka ngan man God, kome yak adapted to the kingdom of God. Na pia masi madashke for the last 40 years. Na fact na paela, we don't know what it means by born again in the spirit of God. Manifing kadaro, ears matuya, kaksuwashetari, makikia por kingenan. Ears kalan madin tuya, proclaim Jesus Christ. Ingena kat mustel na, kat matan na, mekat mtasano. Oana. Masa nga fakta kulukye, mwet. Matipang. Gospel ng Jesus Christ, genuine gospel ng Jesus Christ, ildagan shalik, mawali ki makuluk. Lord liki kalan. Ina ko lang nagayawa ma sano. Na wana ka popolya ka na kalamina. Wheats and tares nga tagay na fash. The pelche taga angels lang God. Lupufen katlet shalik masing. Tayingin na in the meantime kapta na ke pakatan yok lang God katin di alam sa to mga may wuni ka ti pamang. Lutiki kaya nga may wuni ka ti. Wuni ya matlash nga. Pangayon si sense of urgency siya may nakadin. Nalaloy na ke. Uy. Faculty, looking at you for Jesus came to seek to save the lost. Or what I got in line, the not man of Pharisees nga wrong, but katusi fashion na kaya akoklan God in. Dile sanctity lan kaslan God, or katusi fashion it mo epa sangakwoye mo large. By ushe. Mo mapatpat siya ngayon. Ala kalim, son siya na for son course. Jesus pankenek mo lapay. Jesus, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Jesus Christ. Fashion, masapan Moses, come short. Descendant man, as a descendant of Abraham, come short. Pachijel the kakalim your righteousness should need to exceed that of the scribe and the Pharisees. Was loma en analogala was lan met scribes ka Pharisees ngan. Mental tuwi na ke descendant ng Abraham ko masapal Moses. Evin kum ke ilya na ke Kosrae lan God kuminan utke inkenek like Jesus Christ. Pame Pasif bay shuste ka ngan God na pay la katita la meshingan. Mavin pay katete li o ye si machija lang karnin ko was liki kain machingan. May ngali fen ngali ke mo la ko mo ni la fun la ko makatil kes na chi katana. Te pang mas mga tashkengen na. Te pang fashion bauchak usie
Or mesikat na siya kat alam mit force. Kat mit mas. Wana intinam ta ke misla. Placings one placings ke makatas ke. Man katu siya akwaklan mit paus kat. Adding to the plate. Ta esta mas mataka na ke wala na siya. Na wangin pe. Wangin mit tuya kaksiwas hefo. Hefo wangin mit siwas tuya kaksiwas. Man nga lemo. Ngon man kat wang man ngon man kat pelching ngon man kat asin mit siya wang siyang. Nangafat na pay, pang macam siyang ni meta. Sangat tuyak samram ke maslan pat malan nekel. Ay na. Wan palin rek mtarik siyang rek buk mo. Palin takan na ke masiwas singe pang. Tain me, matain flok na ke mapay. Na even for the last 40 years, katina samram kin element akos ke gospel sing crucifixion, death, birth, resurrection ng like Jesus Christ. After mata samram confession, we need to come back to the cross. Inge na, metiki pacl. Fashion, akwat nagawalan may tayo na disappear. Akwat silang Jesus Christ. Wana po nila kalamye. Jesus crucified. Makay na pangay na nito. Ngake ito. Pange attitude. Pange mind frame siya, inner being siya may nakarinas siya. Compare na kay Cain, Abel. Compare na kay ipsiak yung makatata, akketeyac me katin mas siya. Kikiya binoret malas na kayo mga usla may taliki akoklan ka. Pataka kay shafla siya. Elos, kain na selos, o efa arulan na upe. Kain na selos, o e arulan na upe. Na ifin ko mitala ako mura masingan, usla may likiyac waklan ka ito. Kasi ben your self-righteous ways, kasi ben man akum ke promote instead of promoting the gospel, or makin your makin me leadership at your level, kon orang in Paing kom na pen na makum ke in penya ka, liki na malan ka ito, pa warning siya ito kang, warning siya kanam niya, kaya na selosa, arulan na upe. Exclamation marks pataka except na kaya na silo sa arulan na upe. Patrana ko si pataka. Na meshe tigin elakalimye. Meshe look sapta singal for singal lakalimye. Meshe tigin elakalimye. Mola la si pang. If you got ask masingan for the last 40 years, namnas. Let's get rid of it. Not the kind of relationship singer. Religion need to go away. Man-made works need to go away. Or at Mashimataga, Akwaki fin Shakshina get Jesus Christ by Nagadin promote every single day. Broike metlash. Gatin showing like Oxogone, Kalchi fun, unity. When me, Gatishushang like an online God. Now, fat not by, there's dysfunction, disunity. Patrapakanten taka ke me tigin treskal ilakalemye Bible ashimlen maslon yetausin singa yetausin shilam foko. Just think about that. Just get long marching 1,000 between 1,000 to 1,500 years shimle Bible by 40 different authors. 40 different authors. 1,000 to 1,500 years span. I've got the long Genesis na Revelation. Matangaw ngan galusan yet 1,000 silang forcing and they're speaking the same language. They're speaking the same language. If when spirit fan na papanalos dan sa mosla. Liye akwak lasing in. When akwak lan may there's no uniform across the board. There's none. There's no unity. There's just division all over. When shit on the taka, oh, 99 May the takara masing mo no mamala los power ma. Ahon this ma. You did not die on the cross. You did not give up everything on the cross. As a matter of fact, no one when nakadilakan na siya Ephraim, kel dagan kisya ka na laisika. You cannot. Because you
both of you are sinners, just like Liban and Triskel, just like the rest of the world. Ganigin mo ko fan. But Jesus Christ, He'll seated at the right hand of God, intercede God, and He is the rightfully owner na kaya manakawa asyaniya. Nara, kataga liye oyan mit calling tana manail niya. May simaso misye on the cross for 6 hours. Inela makuluklar sa may nga pataka usye mana wo si man taka molala maytain for their gain, self-righteousness. Malak pumasing. Masing wina mo. May chisya laki. We need to really discern the ways of God, the works of God, the promises, the purposes of God. And the only way we can discern is by being born again. Isusta kang ngaman ka, then usye kalam singa. One kalam, ifo, man katina isusta. Now there's division among the people. Nangatifat mo Nofon na para mga mo. There's always a remnant standing firmly proclaiming. Now, even for the last 40 years, we didn't do this. We need to come back to it. Pang back to yokman katsing. Pang warning sing. Pang warning sing. El back to yok. El sipaw sipel chikatin taka in esmak chikatin folk na kaya mapayila. Now, with that attitude, katsum na kaya shafle and matching it na. When one in Indian, when you're a talib si malala lalo sa na kaya masang. Jesus el tunia liye ke mwet kya sa pilo sang masang. Lalos na niyan Asian imani in temple. Ay loya be liye siya katin mas siya arulala sa kya sang luo siyan siya. El fact nga fat na siwos katin mas siya el sang yok tigi mwet siya na kayo. Mayen mwet siya elo sang ke ma yolya ke mwet kya plalos. El fin na sa kya el sang Nofon na ma el karingen mo lalo. El sang Nofon katin mas siya siya may kasap siya yung malalalo siya. Siya falot na ke, your attitude, mind frame, what's in your heart. Pakatali. It is not, kung long sang sila liban na. Kung long, il sumasta check siya sang. Lapashi. That's not what it is. La kung sumasta check siya sang, if in one attitude, artlom na kem check singan. That's not it. Di pangan mayakin chuya ka ato. I think kung sang ngan when na Jesus real life in check sina. El taka kosla in sang manito la pang mas ang mula la mwet. If you understand that concept, yes, Jesus real life in Chakshina, kumle, ewan ang 2 yen tramon yan mga may tayong flok na kiakwaksing. May ngaan siya kading taka, sense of urgency kading fact. Akat taka, I'm obligated to it. If you taka obligated na kaya, katla din siya na kaya. Obligation sila. Napay taka na kaya waling. Pay taka na kaya oyang. May nga liti man pangan makunelo mo. Tikin tres ka lita liti may ngaan siya na esmakin niya may tlas Kosrae. Para kataka len ikos inline siya. Manali ngat lali 40 years. El ngat maliit na katina na kadmukuila na kaya mapay siya. Pwelang sa siya mataka akalam niya aki finsak siya 2,000 years ago, when we are being swayed, we are falling away from the truth. Therefore, when the word is not being used to sanctify us, fashion we cannot be sanctified. Katika and become holy with what people do, but only what Jesus established on the cross.
He was crucified. He died. He was buried. He resurrected on the third day. Jesus Christ himself crucified pangako minanang someone ingena for the next 40 years or whenever Jesus showed up. Kadina ka din somniki fashion akwaklan government, akwaklan secular institution like an education system. What we need to start educating our people in siyasin pakaslan God. Now we've been doing it for the last 40 years. I don't think so. If when bakit ka hindi kaya mashital si matiking tres ka nila kalaming may tapasyak na self-conscious, self-glory, self-righteousness. Akatin na taga matayin siyang awesome God in around managawa from a daily basis in sang akketeyac God. Tipangan mga taro. Na Shenry got show up for 1 hour or in mga akketeyac God. Just think about that. Just think about that. May tatituyak, may call at tituyak likiyac ng God. When I'm reluctant in aramang, a Belgium makumesom na kaya Christmas to win mga, I'm telling you, it's a different picture. It's different. Now if I when we are not praying to the Lord, we're not flipping Genesis na kay Revelation. Well, masyayang araw. Figfella siya ngayon. Ata ka, nataring nga sa breakfast ito ka, siya proy. Proy ka may tas Kosrae. Kadines mat na kay-fluxion. This is what we need to do. Quit following this nonsense. Rek maakwak from lanwet. No. We need to follow Jesus. Jesus Christ, magayon na pa'y inkenikin pa'y. We need to stop following after worldly stuff. Herodians, materialistic. We need to stop following this scribe stuff. Man, self-righteous people. That's legalism. Kat in a tigin in academic literary context, resurrection, question, authority on Jesus Christ, resurrection, resurrection. Pangan usip ang pang-sexies. Taltaga, mental tina likiyac tal tina likalim ke. Or tal skepticism. So you got legalism, skepticism, materialism. Malan fella pamangan. Kataga na kaya malan kata na righteousness, faith in Jesus Christ. Katkulo malap ka mo diti mata ka si bakas mo kanyigat ke pelchingan namnach the somniral tikin tres ka lang taga na kaya me akyokye te somna ke pokramin ko kadiya larsha si be pain mat nagawa ke pelchingan kulo malap tikin kumkulo tikin Mr. Lipa nga me daga fakasta dugo non zugo nga pineko nagat fafas na me tikin oro makum kulo malap lawalap inwiliti na wo silom nga kasikat
Tigin, alle utulan unsukungan wan. Umyen, fan na pa na peshing tigin. Malan kat pamang flogan ng shell. Shell kat kulomalap. Alengan ke. Me unsukungan akaya na pa kulomalap. Angan, we komin kain. We met kain fact. Laban kaksa class na singat. Ke nga komin to kain ni akilin metlash nga Okay. Confirmation ke di lo mabang Di malong baluti Gat pa ba kumaut pisilan gat. Kulo. Na ba nang fin. Parang Parang ayos mak na kaya masingan. Parang ayos mak na kaya. Magkakalan gat. Kung na. Kulo. Panalipan na kung kaya Ay, nga kaya nga. Asin siya tari. Ay, bakit? Angan nga nakalim windshield me. Paklan mo tuyas nga. Binigil namdan plans be na Nagayurol tigin Burley be. Kulo tigin. Di na wawalom. Tigin alik siya bang kulo tigin. Kulo kita kaluman. First si be balis nga. Take note ke. Luto mo titolos ngalon gosh. Kasi inspiration. Inge ko inge kulo malap tigin alik siya. Nga nakilin kumpe damdal si uyas nga, damdal rina. Masimit ma amenan. Damdal ros, lang belas na wiowos. Damdal David pe. Na nakalim yan na lulu. Gel damdal Blanche. Na damdal talbe bofen. Nga ni kanila kumars Lakewood. Ko ye Luke. 1143. 1143 bangan. Ingain dagabe. When she was with Pharisees, kos lang siya niyan matafalit in iwan long ako, in Paing yakos kekasin sana ke niyan kakao. Kulo malap. Kulo na malap. Mansik po masik. Kasi nagluto mo te. Luto mo te, kal, arsamet. Luto mo te tolu, singalon kos. Akalam yang Tolu singalon kos akalam yang Mas na kayo ito ka kengon man ka arshipe induti mapaye inka inakswosye akketeyac oyen molshwos. Amen na kemasin kulomalap. When kapsap en ke John singalit kos Papen nangan. Sige nan ka. Kaslan kat makay na baka inakswosye kay kat. So singalit kos alle. Kato na paye. Lord, sanctify them with your truth because your truth is the word. Panang Wow. Now, for the last 40 years, pang mas masang 2 years,
correct malan mwet akwok lan mwet na Masinga. kespen kakden yok lan kade lusie kon si ba akketeyac tigin treskal akes makin Kat papelak esmakin jigat pel nakewa kat painin na in ikestan siya sindip shro. kulo malla Katenan tatapan kain si mga shoot nga. Pale off le esmak na. kumasyak tari pangan Di pel si mal kalyam tanin siyoman. Wo in sikya kinge nalikina kuminta sana ko. Wo yang ato file ki masing askya. Klamalap. tigin tuin jan Okay. mesum fakke kum aske we si matake akwok mesum fak Nga byproduct sige. byproduct akketeyac singan ngan kalim ke masing Ano fak byproduct pa? Nga kulacnsap na ran alang sila ko. Te faskin geniklan God. Na bal pat kiyaw ngan di. Pao ye si Moisos man sige. Pelak lu si bangan. Evi nga shoot bet the file liki. Nga ita si wasla me. Ano ka nga fak mo kayo na. Nga le me. Nga finchak. Mga siya na kumas. Kaya nga finchak inash pel si makatako. Mutawaek ko siya the practicality ki ma. Kastan ka the fact nga. Nga man na ke iplom ke ankom. Ekala na ke mongoloman. kesben makum ikas na nasikngan Kesben makadil kestan si tenel sapta si vasingal lu. mo usas ko samsung gine pangaki matan Pasam tek mga. na vinga sum ya todu sum na kum ne matain dale ukio put the machine pangan mga ke Ngamo kum si fena metloke masingila. Last 3 years kum kain balala aspel kum aske masingaya totoy kum. Nakimikala mo naman ngayon. Ukwes tenel siya sa pas nga luo. Tahit silang kat na sin matlalfungi ngayon. Tukun na singawul siya ala wofin shom. Mafak na po eh. Liye dan kaya ka siyak leno arrangement ki pel si ma me oreklatari dasang fistulay na gayke. Siyak la nga kaul lusya ka. Unconsciously, kishpin gaslan gat nga lensingawul. At kung lensingawul nga, kadigekla, siyak sikla. Tigin ko mitaf kala lensingawul, kumigekla nga. Fala na kialik. Manifested. pangan mga ke kon samsung king kading kalan So many pila ka. Hospitalized lensingawul. So many pila ka. Tukun insurance cover, manakawa. Onolong wala ko sa mga skill dudeng, onolong wala ko sa keko. Kingam tawa na nga uspa na tufoki. Talait nga ulyen na pangamuli. Asya nun talagang singaw, ngan, equipment orek ngan, orek makinyak nin, paya yok likin na talay ngaw la, kasi may nakuklan ka, singaw, ikngaw singa nalaw siya na ke, lalal fungi, ora kung preach tawanan mo ang mamsukya. Parang nga ito alam eh. Nga ito alam message hinta ka na siya. Liye, nga siyam-siyam kun kimutawaek kela. Wangin esmak lelas kisiyaf kual nga lalgos. Kulo malap. Kat liye siya dahil siya ke Facebook. Tufana tayo, kat liye oyen nga na. Oyen kalaklak nga. Wangin ekle. Kum liye ke sikiyak in famous walkout siya masikiyak tamalipan. Folok na siya kilila. Aşmıç şopo fashion'i şamşam ki muasini. Ako in paraya kendi şut basikyak. Toani pasisele nang katmet kol masisikyak tena wo. Diye, guess what happened? Senior larfinen defan çaka yalong oldu kol sinakil ki wallal. Inactive. Kat ene na kadin te wiwian ko ANC mwen pepala fak mo ANC Kosrae la lalmet Kosrae la siwos. Katin na dalik na kayo natas. Met na kayo mawias, met la lalfungi na kayo at siya fak, met na kayo lalfungi. Kat masifan na in Christ. Kat masifan na. Kat samram ke sang mo siyenge.
ngak Preston sige etawi Seattle lagi 2007. Parang nga usom mas yun na som no Kosrae ya. Sipel magat ay maniye. Mwet siya kasap ilela na misanga. Messi kundalangan. Ilal fak mo iltafung de sap. Kadis kilila tala shubuk siltafung na tolan sa sanga. Ay, oye. Tingin. Ram gisang. Tingin kumni attitude. Insias na kemasing ngayon. Nga kishin siya disven na ifong afan ni mate at is sapin exchange siya ki. You tell me that. Asyawlom kali, asyawla kara. Bakit na ifo correct? Tingin kumni 2013 time frame. Yes, nga usum na. Chaplain ng army ang dipan kume wiwawa money. Wana nugta kang andiya masing. Wikshimit kemalam siya pang sanglan chapel Fort Irwin bang California. Nga sum we matluwa siya katanta me ngawatla pasang nga laban maning kumne man check nga compare na ke Tala si singabaga. Na ke oyalan ka. I'm just saying in a very compassionate way. In shares pa katili na may nga in shares sa lapay or that sumna but that malim pa nga we me work money nga amen maluto chin sik wala no siya maluto chin sik di pa kuminon din siya nga nage man kalam nang akikya pinore makeplan pero wala ni ket nang ndi lamay nga commit everything. Now we want to go makalamya, malan kat pamang sang Nofon, bella siya, molar siya, mana kay wange, kati na nort makinagay toko siya lan kat. We cannot bring half-hearted, me masing ngayon, agad fully commit. Takulo malap. Namata siya, kadilitola, pangan me, kaspel, pangan kaspel. Balang nage alasingan. Oh, mutkasa malala pa usingan. That's the attitude. He's looking at the attitude. Depende na pasal la percentage sige magkasa pladalan mangan. Pangan. Nara attitude singan alle me. Kat syuklay for ka blessings lan God. Wangan yoro so kat profess to be Christian. Na parang a fact lang a byproduct of that. Liye kung mutawaek kaya la kipapal mi siya. Mista tausin singa uli Yeah, na luto ka tausin nalikos. Abay ngam takayo. Kita mo uli kusang lakangan na bakit lalalan kita mo uli Pangan. Ay, kung mga akin sa manya, nung maliban ng wrong, fall fake, kung nga, yan nga sa nga Bara kumtaka kipesim takangan kikumtaka cold turkey. Sista canonized man, carten duman, kumtaka. Banganga, you are raised for a time such as this. Praise God, praise God. When kumli fo na kumtaka kipesim fran, kulacnsap po, nakagat sana ko pull up ke, tantras ko bandung ko ama, tantras ko. Nga sana taka mula mo itam taka. Kumli. Rata na kata program mo si Fena. Mwe tayo nan mole. Mwe tayo nan mole. Kata ka rama wangan tripe. Reklamama. Kameme akalme. Taka asangaki. Hasta kawak sila fucking sikla. Dan tayo may nagatro na si Christmas ya. Tao siya sisiyak nagatro na basta lang yung amen ke. Ay, Mamangan si Bebangan namnas. Hey. 40 years ago, Mama te file in the reka. Come on. You're gonna suffer great loss. You're gonna suffer great loss. Say something. We need to redirect ourselves to the word of God. Mulila si Batinan focus na kaya. When left loco, kat nigin na left loco niya. Rapture si Batin tasano tikin.
we need to make sure that 42 square miles in Kosrae it's a rapture ready foundation. But pun pengen sok na we. Ako la wipan na panangay. Kat ne takashishik ka katin kwento ko mamay ta na kaya. Ako la. Omlang kadamat lal fungilas ko ako meme. Alang man ne siyash awai el me. El alabu ke me unwe meta. Ay. Man, Jesus pangan. Come on, wake up, Kosrae. Wake up. We katin na napay. Wake up. Come me. Matishan may ta. Manchik. Neruk sengil. Alam mo wala mo. Kataswang. Di kinakain ka-pray ka at kung pa master revealer on wala may ito. Akat sumsyuk may truk mo in may masyal. Hindi masyal siya nga lang march away pa pangan. Kapelangin ka taga sign, red flag pangan. Kat sumni ki mapayalan ka. Kaskanin mo kakutin mo kontak ka na siya masing. Kat yung follow na kaya. Esmak na. Aw. Dali pangan siya malutucing at ako. Teacher who let people into the truth of God. Instead of doing that, they love the perks. Pork perla ba del bargengan? Pork perla? Pork perla bangan. Fat lang alikan tapan server da. Sip nga marchan wash lena. At siya sel fact pa sel Peter likiyac lang. Feed my sheep. Feed my sheep. Feed my sheep. Keme. Kaslan God. Ako mtom na naga YouTube siya sermon silom daga tolang ke microwave tolang sin mo da mo da mo level ka. The broken scripturally. Contextually. Kulotigin. Pangan mama ka taka na kaya in the next 40 years fingat mold soon. Me katara may sipeser nga samsam angya pa ngat mali fa kun yang ol sumla. Ngat lali. Lolosin na lilangi kat kain fact. Start with that. Pandala si masyaksing so kot la si silewe. Maslan click first natras ngina ke mission sugar kat kain great flexible bepang. Yang now less than 40 cancer dari metlasha. Cancer. Sinsuka. Shafalet. Where are we going with this? Naga kasha taka siya inika. Mercury lamang El fact que lo chronicle it ko singala ko finmet laga for la aulia. Pray na si matayin ka siya at the book pray lalosan. At fin talalal fungi kikastan kat nga nakadesyun ma si makalemiyak ketya na si sakos nga kada pagkafak kweli na Nakada pagkafak kweli sa fashikin kastan kat ne rapture siya nga sikya akollah bana talakle dari. Shikla siya man yan rapture siya nga shikla siya man yan second coming katapela matutinga siya man rapture ni nga pa second coming manwan pela mixia maluongan na retribution siya nga kada kalam kaya artolu eta kape rapture return of Christ, retribution. Nga kung finte ako la ingena. In the witalakyak sige rapture siya. Guess what? Chano si singal do lowos singalal course. Kumain nandok na siya kin. Singal to likiyac. Singalal course. 13-18. Preview at the gadari ke coffee te. Preview at the gadari ke. Katin na lalmet-met. Siya maya na ngayon, alrik lalmet-met. May pala makatinin na lalmet-met. Katinin na losngok. Katinin na nakwetu. Kainin mema. 13-18. 13-18. Siyam-siyam kinakatin na lalmet-met kanin kan deciphering si number singan. Fakyak. Singal tolu
Fos snaralgo. Ela med nage mainge elo si architect yorol ela kain kona kalmen nempo lan koso suko moyen nempo singe orekla na kenien inen mwet nempo lalapa unfugo ungol onkos Bangan. Unfugo ungol onkos bangan. Di kulo. Masimo rekleki lensya onkos pa mwet. Life being. Kat papa pa life being sige onkos simitngen. Onkos shaklungan pa mwet. Dominion over animal na onkos shafta singa elsya kuluklen na. Kuminesta onkos shafta singa ongol onkos pa lalapan pisin bukke pepel natasha. Pangan kerek si fan na kumekatangla. Kastan gada. Mas tafa ko inge. Nara maximo deka. Centrality, globalization di bagat mutawaek na liye unfolium dashne. Banking World Bank, banking system singa pa. Transaction na kayo wadal tracking. Control factor siya bang. Napan ang makatashkeng kat fin bakom damit lasha kat tilawit kat taka bring it to the lower shelf. Akketeyac kalmeyan mange. Kadina ko lang nagka-rapture siya nga. Kaya ngayon nakat ko flat to book mama to ka na siya nga fast ka kibel perilous time. Pel no pe siya nga. Ito ko nga. Na fin pa nga fong las ka yang also umla. Kat mwet yan. Ko flat lima pa si wiowos. Kat ako kat lefa ka. Na panen batakalas na yiningingan wiowos. Ko istutikat. Kada akketeyac usatem lausa. Mayen inge na katma aske level of influence. Egen teacher, minister, deacon, pastor. Tepelin mutul bang. Katefa mutul ke pel sigat. Mutulen kalya klasa. Ayok pel. Ayok pel. Ayok pel. We need to stay awake, church, eh? Why pa machijel flock ni ke katsamil matamalit la mutula. Stay awake. Mas masala vak mo pray with supplication. Pray with supplication. Bange. Na bana nga rakat inte me bange. Intrailak. Taka intrailak. So maluto chinga taka na siya insul pa na kensaikat. Kaya oyen sanglas na singata. Galun Wednesday nga make mention nga koslo ang nagimasikyak nga Ngamta nga take notes. Alu tolu orekle. Ki scripture siya fan na. Alu met tolu. Maki katilo ang lima nga. Ilal taka alu kun romsinga luo fasin nga luo. Ilal jud taka nagiwik to ko. Masepen. Te pat ko malam to ko si berekle. Mga na din loang na ke. Kadinan loang la message for kagat fak na sin mweta. Nakat fin tiyak kain fakak mas was spoilan ka da get out of the kitchen. Kume fola. Get out of the kitchen. E pangin masingan. Katinan ka din siya shukye. Fin kung kain akshakshagi kung fin lang siya ta kume suffer crit loss. Kung te kain ako laban na ke mweta ka na siyuma. Naralim silipan, kumni nga ula ke kayo ka. Mafakta na siyumdari. Kumli nga kayo nitapel mga kikibing kulacnsap nga palamanuk lang ngal. Tekte na nang. Men mo na siya si bakatashkeng. Kulo malap ke faction. Mo na siya si pang mo na fast akketeyac na bagfast lao. Tiya sila nga kung kan likiyac po ang vindalik tumamasaan, proyeke kaile. Ibat terik makin. Kung kan proyeke finances lasha, and manifestation ito ko. Kateni na kadin sokla ni Mashal Ruka, niya makatang masuswang require. Kan na rin ang sikiyak. I am a living proof of that. Akan sham kin. Akan sham kin. Betang, kom di siyang sila nilnut-nut.
Payak pangan. Konyangan kotlay. Face it, there you go. Bring it Face. on. Bring it on. Kadin si keli. Kung nito, wanan pangan Trump from nan may class ko sa mo siya niyo. Eh. Wala dan Trump from kininud joke sige na. Parang afak na siya research na amta Jesus with the Christ. go. Pang afak siya melam silipan. Me. Matlas kay pa na wiwinutam tam singing eh. Kung nagkasastien ko siya msing eh. Katang met ke mol. Wangin cash power in lom siya dahil kay kalya kain lamoy na noon. Intame. Men. Kasi katarang eh. Lang sa mula cash power nagkikalya klan na mo. For what? And the lamps of any time easier ka cash power eh. Come on. Wake up, Kosrae. King man ang chipa Wake up. tigin. Mo manches kayo. Mo alip siwa. Pero recall na sin mwet. Hindi kat man ka nala. Ash masi ka takot na ke. Pamuul mapat-pat sing eh. Kat matasyan pa imalan kat. Ngayon ka mawaya da ka nga. Keep the mature. Parang nga faka, just come as you are. Like mapay siwasan ka da. Just come as you are. Man kan la aluluman. Build your relationship with Jesus Christ. Wala asalo sila makum connect Jesus. Tasak tamasi mayok siya pa. Ngat lalim may sifin saksing eh. Lemtalek confess. Na kumba Jesus Christ. When kulo si fanan din ka cheta ka miset kun nandolu maulya. Chia Buddha. Chia Joseph Smith. Chia Hala. Chia Muhammad. Sumasakal mila. El makifan na mi siya maulya. Napanganan si Mara. Asanong ka superiority lang Jesus. Rest on Jesus. Katinan tasano ka din. So, katfatuye matan kat kisendri. At kamaralikin ka yan lenan. Pangan eh. Kula alam silipan. Kaksakin kat. Kaya malutut kumatagan ka siya kat. Awi kum na kefinasyon ko makumakula. Pangan factory ka. Kung alin na akiye na naklasya. Sinsin na kuminte. Takong na tolang. Itkos tao sin nga kisendri. Kung sumsapin flokun yakmi. Nawala tamlil. Meron ka flokun na room. Okay. Ay sila. Kulo malap tigin treskal. Kulo malap ke kas nako. Eltina. Saka sampramin aklang ka mem. Taga na fakta ka siwos. Pangamasing kas na ka tali siwos. Kosoli ki double-edged sword. Som na ni yan nalal. Pangawala lang ka ata. Now we need to really check na in siya kay siya ka din alle. Be receptive. Na kaya ko yalan ka ata. Pangay. Kami nga fat na bayla. Kaslan ka ata nga. Palakin ka mo si ma. Kaya siya ben bakon nyoklan ka ata. Ilta siya kasin siya song. Through one of the pastor from Ponpe. Even kung pamit si mami siya ke boxing. May siya siya pan ne. Chos Mary Castro. Kaya final sik mo siya nga. Kumakula. Kumli. Oye makataas ka mo siya nga. Even kate fact kasin siya ki mange. Kaya lututlas ka kaslan ka ata. Kaya kinigi mat. May kan even focus na ka masyaya. Liki na gospel siya nga. Molilain. Kaya naging molila siya nga. May kumustalik na tungan na kaya niti siya nga. Mata kaya siya maya kes makanya kung lutut nga taga taf. Akmukleak na naklomin siyomin. Taga pay kaya na nakula. Pangay kaya malutut. Nalutut nga taga kaya Genesis na kaya reflection makaya na. Taga fingom ni malitingan. Ifing tal Trump na wangan Bible taga kaya kaya machingan. May pati siya sila kalan mga. Kating sinsin kan kain oyang. May nga sumne self-righteousness pa or legalistic. Masing nga grace alone in Jesus Christ alone. Wangan nga more malo kumadigan mo ligat. Or masyalan Jesus Christ nga. If you put your faith in there, that's it. With Pharisees nga mo, na kung kaya masapal Moses mo,
Tijel daga famopang. Na ito ka penagatli sikya as legalistic program or fin enche shivena. Kain kinoyangan. Kad mol latari if you put your faith in kanigin mol sungorek tatari na shish. As fin shak. As pakoten yin na kayo. Langkalang lalashin na kayo. Get there. Repent. Receive Jesus now. So with that being said, nga proy na nakakalya program lasha. Tingin tres ka, as malalamit nga fast na kaproyo. Fast med, kulamalap. Right? Kaproy. LEUM God flirt na nakadalya Srui kaksakin gumgem na kayo. Kias lang masibata na kias makanyikat. Kadin kain kin litikikiya pa kadin taka na kaya mapayalom. Pa katye kaya wito. Katin masimailita mana kayo. Sang Nofon 9 pom. Put faith in you. Itala ko may provide all the way. And you did that already on the cross. Kaya Jesus Christ at the misya mulyak kaya makuluklan fell. Pangan mas makatinin no. Na nasilbak yas makanyigat la the next event. Kaya calendar to mo pa utak lalan mitlalalfungi. Wana siete sungi sapta agos for singal tolu singal algo siya kalamgi. Utak lalan mitlalalfungi. Misya ko mo. O yesi fun na. May usi ka din ako na nagkautak chak singa pa ka din repent of our sin and put our faith in Jesus Christ. Ragat pang na siyong kaksakin ko mo katflad na kaya pakot ang yoklom na sibak for 13 years. Flokin kad na kaya foundation siya mga makia kaya siya Jesus Christ. Kaya taga misya molyak. Pa nangin kaya naging mol so fun. Ak for 13 years kaya pel singa katflad na sisak luklas. Sisak luklas ka mga kayo na minas flokin kad na kaya mapayalo. Kating kalam na paya kaya akollah. Dasano floklala. God, if hindi ko katika na akollah. Katinanay ko. Uy matlas na kayo. We matlas na kayo. Ne babatalit na atas. Kiksirik na atas. Matkolas na nas na siyas na kayo. Katflat na. Katfototo la. Kat siyasiwas na. Pakotin yoklom lang siya kaulom. Nofon naman na kayo. Si back kayo kat kay siya. Today is the day of salvation. O katflat na kadala Srui kaksakin ko. Ito, why na masim na kaya looks up to singal ya for singal. Jesus came to seek to save the lost. Alam nas fashion klasyo. Kadinakwot na kaya masyasin ka siya. Akaya kat kay siya. Sidba. Rakatin recommit. Tafalok na kaya oyalong magayin. E matal kaya oyalong magayin. Kadin de compromise. Kadin de taka ayan siya. Kadin na le. Shikat le. Na kaya mapayalong magayin. Karangan kat kaya fashion klasyo. Inoy lang siya lom uskat me kadin siya bata ka long kas mo lom. Srui kaksakin ko proy ka mana kayo. Kaya nin Jesus siya metlang ulas. Amen. Amen. Gumalap. Asang unsungongin sa kaliye. Right? Pwede nakalit matlas nga. Okay? Okay.